Thank you.
izimelwa zonke ezikhona ngaphakathi kwale holo ikakhulukazi esikale esimenywe yibo. All right, before siqhubeka ngeprogram iplan engiyitholayo yile. Now that sebengenile bashaya kwabakuhle bazophuma again. Uma bephuma, but before baphume ngicela ukuthi okungcono sithandaze. Once we prayed and then bazophuma again basayotshintsha kaloku sisemtshadweni. Manje ke emtshadweni kuhle and inqephu ibonakala emtshadweni. Amen. Bazophuma bayoshintsha after umthandazo, but thina ke sizobe siqhubeka ngeprogram yethu ukuze sizokhona ukubamba isikhathi. Sina only 2.5 hours for iprogram yethu yonke, and then kumele futhi kube mnandi ngoba sisemshadweni. Amen. Asibelele ke sizocela opening in prayer uPeace Band. Let's worship. Nathi Baba Babaza ubukhulu buka Yehova. Nathi Baba
ezandleni zakho. Siyakwethemba, siyakholelwa Jehova ukuthi uNkulunkulu wezimo zonke namanje kulesimo uNkulunkulu namandla lomsebenzi esibhekane nawo sinikela kuwe bonke. Hamba nathi Jehova, hlelo lonke luze sifinyelele emaphethelweni. Ngenelela kukho bonke uNkulunkulu namandla. Nikela kuwe bonke, ngiyakwethemba, ngiyakholwa egameni namandla, egameni likaJesu Kristu. Haleluya, kunawo amagama kuzobe sekudeni. Jesus name. Siyabonga kakhulu. Asebele kukhona sikele kujabulile kakhulu esize ngabo. Uma bephuma bazophuma bathi Ntombi ngingathi isikhathi ethi wena siyabuya ngoba size ngane la lenkonzo ngane. Ngoba ngithatha isikhathi yaqhubeka. So let's save time. Asebele. Chorus. Bayethe Nkosi yamakhosi, bayethe Nkosi yamakhosi, sithi bayethe Nkosi yamakhosi, sithi Asiqhubekeni nohlelo lethu. Word of welcome Mr. Emurokane, uyena ozosamukela. Phela isiphiwo sasukuma sathi chorus. Welcome Mr. Emurokane. Lukufanele udumo izizwe zonke, lukufanele udumo.
Minister Morokane ko Mohlake Morenfontein, ke na le Minister Khoza. Le ka letsatsi la kajeno ke thabile haholo mo lenyalong. Haleluya. Ke letsatsi la boitumelo le le itsweng ke Morena. O re itumele re nyakale ka lona. Modimo a kgotswa le tshofatsa. Haleluya. Se ke se emetseng haholo mo ke go tla go le amogela lohle gore re le teng mo lenyalong le lokologang, feel welcome. Lo lohle ke letsatsi la go itumela. A re lokologeng ba tswang kgakala ba tswang gaufi re nyakalle re je monate. Modimo a kgotswa le tshegofatse bo pastor baruti ba leng teng mo le amogetswe le bo mabaruti. Modimo a kgotswa le tshegofatse. Amen. Wayekhona nasemandulo usekuyena namhlanje. Wayekhona nasemandulo usekuyena namhlanje. Wayekhona Siyabonga. Now that we've been welcomed, ngiyabona ngizobona esinye isithombe ngoba lese ngisibone before we were welcomed asibonakalisa ukuthi sisemshadweni. Mhlawumbe manje now that we've been welcomed sekuzobonakala ukuthi sisemshadweni. Amen emshadweni. Yeah, manje ke no sizogiya ukudla kukhona ungakhathazeki uzodla okwamanje nje lesisu sibambe kancane but kukhona ukuzosirefila. Iprogram yethu iyaqhubeka ishort kakhulu. Into engizoyicela ukuthi iibhika zethu now that eziningi ngoba zila ziyazi ukuthi zikhona kwiprogram asingakulindi isikhathi eside uma ngabe sikubiza. That will save time kwenzele ke ukuthi everything esiqalile siqede ngesikhathi isikhathi singasishiyi because isikhathi sibalekile. Right, item number 2, music item is Sweet Voices. Ikona. All right, Sweet Voices ayingene. Uma ingena indlalela the family rep, the mother of the bride, Mrs. Poti, and the mother of the groom, Mrs. A. Kushwan. Unfortunately, laba ekumele ngabe bakhulumela basayoshintsha. But ke sizoqhubeka with the hope ukuthi before nikhuluma bazobe sebekhona. Sweet Voices ayithatha indawo. Ithemba
sisibona ukuthi amabriki nawo siyaqhubeka. Siya lapha ku colleagues and friends. Mrs. S. Baliwe and Mr. Kumete. Uma ukhona Mrs. S. Baliwe asukume alande lo Mr. Kumete. Phumekeshona. Mandibulise kumntu wonke osendlini. Ndibulise mama, ndibulise tata. Ndibulise wonke umuntu ngegama lika Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Igama lam ndinguSiyavuya Baliwe, i-colleague kaBongi. uBongi ndidibene naye ePerth Care. I think it was 2017, 2018 if andiphazami. uBongi ke akayo colleague qha kum, but she's also a sister kum. uBongi ke ndidibene naye engumntu onjani owenza mnandi. Kuba khona mosa ngamanye amaxesha emsebenzini ubona ba hey hayi kodwa namhlanje ziya zibheke left izinto. But uzambona uBongi ngosika akreke ijoke kuhleke wonke umuntu alibale ngale ngxaki esikuyo. So uBongi ke ngumuntu onjalo, ngumuntu omnandisayo. Andike siveske saklika odibana kwethu. Oklika kwethu sibafutshane mosiyanibona ndingangayi. So apha hamba khona kuthiwe yo nabo shoti. So ndingumntu no sister kuBongi. Wamka ke ngokuBongi apha eEast London waya eKing. Kulapho akhoyo ngoku. But okumka kwakhe uBongi to eKing khange ubuhlobo bethu buphele. Sesaqhubekeka sazichomi, sisters, sifonelana. uBongi ke she's a very supportive person. Usupportive njani? Ndikhumbula ngoku ngo-April, ngo-June, May June. Besike sahlala ke notata ekhaya for 14 days kwi-quarantine singekho right. uBongi would call every day ukubuza siya niva ntoni ngoku ninjani ngoku. So ngumuntu onjalo udinga ntoni ngoku ndikuphathele ntoni. Lo muntu ke useqonce. But uzawuqinisekisa that uyafona every day uba niziva njani ngoku kushota ntoni. EseKing nje ekhaya mos kuseKing but eEast London ndiye ngenxa yomsebenzi. So I think it was March we birthday ka sister wam. Ndisemonti mos emsebenzini uphuma late so awukwazi ukwenza nto ingako. Ndimfonele efondini usister wam yibirthday yakhe. Khawenze noba wenze ntoni noba ithini na noba iyangaphi na. Waqhawulisa uBongi emsebenzini wakhe and she went to buy ipresent usister wam. Wayidecorate uBongi wayithumela kusister wam. So uBongi ke ngumuntu onjalo even kwakumntana wam ungumakazi. Akho nto angayaziyo uBongi ngomntanam. Yonke into ndiyambalisela. I remember this other day uAphola umntanam andiyazi kwakwenzeke ntoni kuye so ndimbalisela akanamntana mosuBongi. But nam ndandithetha nje ndibalisa. But uzambona uza kuthumelela uza kugooglisha izinto achaze siya khawutry into ethile siya khawutry into ethile. So uBongi ngumuntu onjalo bethunani. I'm sure nabanye bangangqina unothando. Uyathanda ukuziva emntwini ke funeka umhoye ke funeka umhoye
ungacimbi uza kwenza nje, ufuna umjonge emehlweni umchazele uba ubalekile ebomini bakho. So akekho apha ngoku, but bendifuna uba wishela notata ekhaya ubomo obuhle. WanguThixo angabasikelela, asikelele iunion yabo, bahloniphane, bathandane, bathandazisane maxesha onke. Ndiyabulela. Alisafani namanye amavangeli ngathola isimanga sevangeli. Alisafani namanye amavangeli ngathola isimanga sevangeli.
Awusishayeni izandla bazalwane. Balilizela balilizelayo. Sisemshadweni njalo akithi. Abalilizelayo sisemshadweni. Wonderful, wonderful. Sesibuyile ke, welcome back. Esize ngabo besilinde nini. Siyaqhubeka ke program yethu. Sizocela kube kanje, ngimbizile uGumede. Mr. Gumede. After Mr. Gumede bese ngicela kulandele iQushwana family. After uGumede kuza iQushwana family, from the family ngoba ngiyanitshela ukuthi ngiyaphi ngoba ngiswaphe ukuthi laba ebekumele babe khona uma kukhuluma abazali babo bebe sebekhona. Mr. Gumede was itube lakho. Wonginika umvuzo omkhulu. Wonginika umvuzo omkhulu. Wonginika umvuzo omkhulu. Naba nemona. Hallelujah emshadweni. Amen lingalapha. Amen lingalapha. Angalokhulu kwekutithoba angibingelele leadership yebandla. Ngibingelele ama families alabazalwane lababili egameni lika Jesu ibandla lonke nathi sonke lesatana nabo. Bazalwane kancane nje I know this man. Ngibatike bakaQushwana through my sisters 2015 ngemusic. Well angiyekele lokho ke indvodza lenhle kakhulu le bazalwane. A very dedicated man. Muhle empilweni generally ngumuntu lo supportive. Ngumuntu lo tinikelako kakhulu
even One, two. hayi ekukholweni kuphela uyaminda ukuthi uhlaliseke njani emotionally uright indvodza lecotho lo angithi kulambanjwana uthola indvodza sisi letakuphatha kahle ngikholwe nayo la eRandfontein lapha eRandfontein yangamukela sagijima kahle kuze kube kunamhla siyakwathi kuhlala sisolane uyaboniseka bazalwane I love this man ngifike lapha ekhaya kaCushwane ngatithola ngimdzala kuye asaphila mkhulu saba like brothers until today. He's not my friend, I'm his brother, he's my brother. Kumnanzi futhi sekutaba mnanzi kakhulu ngicabanga ukuthi sonu sidabe siya ku double date. Bazalwane siyabonga, amen. Uliminyange valiwe Ngiyayibonga inkosi yenu Jesu uliminyange evaliwe Sorry, family. uliminyange evaliwe ngiyayibonga inkosi ngiyavula 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 ngiyayibonga inkosi ngiyavula 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 ngiyayibonga inkosi ngiyavula 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 ngiyayibonga inkosi so ngiyayibonga inkosi
ngalo manxeba sisindisiwe sisindisiwe siphilisiwe enkosi enkosi ngalo enkosi ngalo manxeba enkosi ngalo so sisindisiwe siphilisiwe enkosi sisindisiwe siphilisiwe enkosi ngalo manxeba enkosi ngalo manxeba enkosi enkosi ay enkosi enkosi so sithi chobe 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 yena wabusiswa chobe 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 yena wabusiswa umlani Hallelujah. UnguThixo. Oh, wenyaniso. wenyaniso UnguThixo. wenyaniso UnguThixo. umuthixo wenyaniso umuthixo wenyaniso Hallelujah. 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 Thixo simkhonzayo. NguThixo ongenanjabiso. NguThixo ongatshentshatshentshi. NguThixo wenyaniso. Ingangalala yezulu. Kungako sidla namhlanje. Hallelujah bazalwane. Ngicela uthatha leli thuba kafushane ngibulisa abefundisi bami abopastor bonke amamfundisi bonke abantu abakhona kule ndawo bazalwane. Hallelujah. Nabakhozi bami from Eastern Cape. Ngiyanibulisa abakhozi. Oh hallelujah. Hallelujah. Ndizebulisa izitatanyiswa zami ake ngibaqhawule nje ndibabambe ngesandla. Hallelujah. Mhlu Thixo bazalwane
ngenjikalanga siyayibonga inkosi. Oh mephambi kwenu ke mama Qushwana. Gama lami Matilda ngumaqhushwane ke bazalwane. Ngimela abathandekayo ngizobonga uThixo ozenza izinto. Osihloniphile namhlanje ukuthi sibe khona la. Ngoku ndithanda ukusho ke bazalwane ukuthi la lo mntana ndimchathisayo i-last born yam. Ngishathisa ithunjana. Ngishathisa ithunjana. Ngibonga uThixo bazalwane. Ayisikona ukuhlakanipha kwami nokuqonda kwami. Kodwa ndibonga uThixo nenceba onathi ngamaxesha onke. Bathandekayo lo mntana ukhulile. Ndiyathemba ukuthi ekhaya uThixo udiblesse ngabantwana abane. Ndinamadodana amabili nabafana ababili. Ya ngokugcina lo bazalwane. Enhlizweni yami kugcwele ukumbonga uThixo ngoPhumlani. uPhumlani ufana negama lakhe. Yabona njengoba kuthiwa nguPhumlani ulifuzile igama lakhe. Ngumntana ongeyengxaki. Ngumntana ohlala ekhaya kuhlaliseke. Uyabona zange andihluphe bazalwane. Ngumntana okhulele ku Sunday school. Danevalo lokuthi hayi unobuzathi akayi-teenager aqalisa ngathi uvula amehlo. Kodwa ebu-teenageni bakhe kulapho waba nentshisakalelo kakhulu wokuthi ayibheke inkosi amthande kakhulu uNkulunkulu azimisele. Haleluya. Kungakho namhlanje sila. Philele kahle uPhumlani bazalwane ekhaya. Ngumntana osihloniphe kakhulu. Ngiyathemba ubaba makahamba unishiye noPhumlani. Enhlizweni yami ndandinovalo. Ndithi yo I wonder. Njengoba ndihleli naye nje kuzakwenzeka ntoni. Kodwa ndafika emehlo kaPhumlani ethe njo enkosini. Zange beyingxaki. Uye wandihlonipha sihleli sobabili. Ngumntana othanda abantu. Ngumntana onobuntu ebantwini. Ya uyabathanda bazalwane abantu. Uyahlonipha uPhumlani. Noba uyambona abantu yazi uwelcome wonke umuntu ngesmile. Uthi uqala ungena endlini ubona nje ngesmile sikaPhumlani. Manje ngithanda ukusho ke ukuthi ngiyayibonga inkosi ngompilo kaPhumlani esaqala yokwakha kwakhe. Ndiyabafisela nomakoti wakwakhe. Uyabona bazalwane ngiyakhumbula mayifika le ndaba abafundisi bami beyiletha indaba yale yakaPhumlani bafike enhlizweni yami kusagcwele ihlwili izinyembezi ngamanye amazwi. Ya ngoba utata utshone 2018 ngoNovember. Nge-15 sika November. And 2019 yabe seyafika abafundisi bayiletha indaba yalensizwa. Yes bazalwane dathi kanti Thixo unjani? Unqabile winzulu awuqondeki. Kuthi ukuthi undisula inyembezi ngale ntombazana. Haleluya. Ngiyamthanda umakoti wami bazalwane. Uyazi uthema kafika kwami nditheni? Mamzindle uthema ukafika kwami yazi nditheni? Ndathi ngunokuphila. Ngoba ufike waphilisa wangiphilisa wasusa ezanyembezi besemehlweni ami. Yaphela indaba kanokubonga. Ndathi ngunokuphila. Inkosikazi yaseMaqadini le bazalwane. Ngibonga inkosi. Haleluya. Ya ufike wasula inyembezi waduduza inhliziyo yami. Ngiyambulela uThixo bazalwane. Kungakho ngithi ekhaya kwaQushani simwelcomile. Siyamwelcome ngezandla ezonke vele sivula ihlanza. Sithi halala nokuphila.
sibonga inkosi mntanami ngawe wena ke uzenga njengama apha emaqadini thina nanawe sizoba ngabakhi apha emaqadini ya ena ndiyathemba ke ukuthi mina ke ndikulo mama zalo ngeyonhlupho hayi andifuna ubathwenya abantwana babantu ndihlala kamandi khona makoti wami omdala nankiya hayi andiyonhlupho abantwaneni babantu kumnandi kusekhaya kwaQushwane ene kwaQushwane thina sinayo lanto yokuthi sinomakoti sithi thina sinabantwana basendlini uyabona njengoba benamantombazana amane amabini amathathu seyifongo si-rich ngoku haleluya si-rich bazalwane ngalamakoti haleluya siyayibonga inkosi ke bazalwane ndingamoshanga ixesha ndibonga kakhulu futhi nesupport yabefundisi angifuni udlula kalula isupport yabefundisi special kakhulu uTata Masilela haleluya ndiyambonga uTata Masilela nomndeni wakwakhe mama Masilela ngiyabonga ma ukuthi sikhululela uTata Masilela ekseni ngabo 5 beye Cape Town awuzange usho ukuthi hawu bangizwana abantu bakwaQushwane bavusa uTata ekseni kangaka bamhambisa idistance engaka ndiyabulela mama wami ngiyabulela uThixo anibusise support yenu bazalwane thina besingena tata kodwa nifike nasanga nifike nasifudumeza siyambonga uTata Masilela bazalwane uhambile uTata omdala wasihlonipha wasikhasa haleluya nobaba uvilani bazalwane ebeyitransport yabafundisi mabeze Randfontein ibi taxi singamnikanga ipetrol haleluya ngiyambonga uThixo bazalwane ngani ndiziva dinogugu ukuthi nisincede nisifunqule nisichase kulomsebenzi ungaka kude kube kufikelele emaphethelweni Thixo anibusise ke bazalwane nonke nikhona kule ndawo nibaluleke kakhulu sibonga futhi ukuthi nonke nishiya imisebenzi yenu nizoba nathi kule ndawo Thixo womsani busise amen Siyabulela makhulu siyaqhubeka ke bazalwane sicela uMrs Boti ngixolele mangasibizi kahle Mrs Boti mother of the bride siyavulwa siyavala siyavula lapho fani nakho siyabonga inkosi Yona yavula mina ngiyayibonga inkosi Ameni. Ndiyabulisa kotata nakomama nakubantu abatsha nakwintombi
nakubantwana abancinci abangakwazi uzithethelela ngegama elihle likaJesu. Mna ndingumama kaNokubonga, ndingumama uBhoti. Mna ndikhulisile man, mna ndiyazi andikwazi uthetha, mna ndingulo mntu ungaphiwanga kuthetha. Mna ke ndingulo mama uye wasokola kakhulu ngoNokubonga. Ndiwe ndivuka ngaye uNokubonga. Ndihlala eKapa, ndiye ndithe ndisahlele eKapa njalo kwanyanzeleka ukuthi mandiphinde ndibuyele eRhawutini. Nalapho eRhawutini khange kube lula, kodwa ke ndiye ndachola umntu wodade wethu okuthiwa ngumama Nonjola. Umama Nonjola uye wandiphathisa kakhulu kuNokubonga. Ndima ngokubulela kakhulu ifamily yakwaNonjola kwinto yonke ebendiphathise kuyo umntwana okuthiwa nguNokubonga. uNokubonga ke uye wafika ke suke eEastern Cape, but ke engumntana osindisiweyo engayazi ukuthi angabheka ngaphi na. Kodwa mina njengomzali wakhe ndamthumela kwaMama Nonjola, ndathi ke yiyaphaya kubo koMama Nonjola. Kodwa naphaya ufike wangumntana othobekileyo, ungulo mntana ke uthobekileyo umamelayo. Uphindile ke sithe sisahlele apha eRhawutini wapasa, wanyanzeleka ukuba makayofumana isikolo eKapa. Wasifumana ke isikolo, nalapho ndiwe ndivuka naye uNokubonga. Kunzima bazalwane, kodwa ngenxa yalamandla kaThixo, uThixo uye wanceda kakhulu ngaye. Abantwana bam bathathu, indodana inye, intombi zimbini. Ngoku namhlanje ndifumene enye indodana eyesibini. So ndiyambonga uNkulunkulu ngale ndodana andinike yona. Ndiyayazi indlela ndithanda ngayo, because uthi xa efika kum eEastern Cape, ndiye eEastern Cape, athi umamam noba uyandibona athi ngumzali wami lo, Nokubonga ngumama wami lona. Bazalwana ndimfundisile uNokubonga nzima futhi, and besithi xa izimali ndiqonda ke ngoku le ntala imali ayibizayo. Athi kumama ndiyaphaa esikolweni esithilethile ufuna imali ethilethile. Ndithi ke mna ke yabona ke sisi uzuze nesliphu, ndingulo mama uyithanda imali because andifuni ukuqhathwa umntana. Ndithi ndifuna isliphu mntanami, ndifuna ukuqonda uba uya esikolweni nanyani na. Nyani ke eze naso ke isliphu. Uzamile ke wawevuka ke efuna ezilento ayifunayo le ade wayifumana. Ebunzimeni ke bazalwane ude wafumana umsebenzi onguwe eEastern Cape. Kobo bunzima bam ke ndivuka naye, kodwa but wathi xa ephisa ngemali yami eUnisa, ndathi ke ntombazana uphangela kwakho uzuyazi ihalf yewages yakho iza kum, ngoba kaloku uphise ngayo imali yami eUnisa. So ke mntakabawo ndiwe ndivuka ngawe, because ubusithi xa ucela imali ndiqonda uba ndizawuqale ndikrwela intlophu kokuqala ndibuze uthi uyaphi nakanene. Hayi mama ndiyakwesa sikolo sithilethile. Athi ke ndithi ke makulungile mntanam, ndiza kunika kodwa le mali, kodwa ndikunika ndingakuniki because kaloku umama akhe uyayithanda imali. Hayi shem ndiyayithanda imali kweli cala, andifuni uyikhupha nje, funeke ndiqonde ukuthi iza kwenza ntoni, because kaloku mna ndikhule ndingumntana osokolayo. So ke ngoku koko kusokola kwam bendingathanda ukuthi nami ngokusokola kwam nowami umntana asokole, because ndazixelela ukuthi imfundo akhange ndinikwe ngabazali bam, kodwa ndazixelela ukuthi kwam abantwana ndifuna bafunde, ongafuni ufunda ngozithandelayo. Webazalwane bam, so ndiyabulela kakhulu, ndilibulela kakhulu ibandla, ndilibulela kakhulu ibandla, ndibulela kakhulu uTata Nonjola nomama Nonjola okokoko bewabevuka nami. Ndibulela abamelwane bam abasoloko besecaleni kwam ngoNokubonga eKapa. Ndibabulela kakhulu ngongazenzisiyo, ngoba nangoku ahambe sihle funa isikolo esibheka ngapha baye bamncedise. Athi Nokhweza ukwazi ungamnika imali umntana efuna isikolo. Ndithi hayi ndizamnika. Ndiyabulela ke bazalwane, ndibulela ngongazenzisiyo, ngoba kaloku uPhumlane lo unyana wami wesibini uzawuthi ke xa ehleli bobabini noNokubonga athi Nokubonga umama nawe unowakho umama. So umama kaNokubonga ndingumntanami uPhumlane, okaNokubonga umama kaPhumlane. So ke funeke ke bazalwane bancedisane ngathi. So
sobabini ngoba kaloku sisokole ngabo siwe sivuka yona imbeko ikhona nothando nobubele hayi abathanda abantu nabantwana kandazi ke nokuzawukhawuleza abafumane nabantwana ngoba abantwana uyabathanda kakhulu abantwana ndazi ke nokuzawukhawuleza abafumane na cause ngene ngohlobo abathanda ngabo abantwana ifana noba umntana unengxaki abuze kunina wakhe umsile naka eclinic lo mntana athi ke na kunina wakhe hayi athi ngoba athi uyambona lo mntana akaphilanga na athi uyabona ke mina ke ngizasike ndikuthathe ndikuseko nonhlalonhle kutsho kwayena cause kaloku ebenguye unonhlalonhle we-HIV kwaphaya eCape Town esihla enyuka athe seGauteng abesekapa bemthanda njalo so ke ngoku uye wathi ke ngoku ekuboneni kwakhe wafumana umsebenzi eEastern Cape koko kufunda kwakhe so ke ndibulela ibandla kakhulu ndibulela kakhulu ngokungazenzisiyo ndinombulelo ongazenzisiyo apha ngaphakathi ndonwabe apha kum ngaphakathi xa etshata uNokubonga cause bendikwazi umkhweletela bengathi mina ndiyiboyfriend kaNokubonga ndibuze Nokubonga uvelaphi nexesha athi hayibo mama ndivele esikolweni ndithi hayibo so unamakhwenkwe manje athi ke nako hayi kodwa mama ndithi ke maka hayibo Nokubonga but ndiyamazi ukuthi uyayihlala indlu qha kaloku bendinomona ngaye ndingafuni ngaye ukuthi adlakazwe lihlabathi ngoba ihlabathi liyabadlakaza abantwana bathontanga bakhe sebenabantwana ngayi4 but yena kakabi nayo noyedwa azange umntana wami wathandana intombi yayingathintathinta yayinoJesu izithandela uJesu wayo naphaya ke kabe bezikhangela kakhulu inkonzo bezikhangela kakhulu inkonzo zevangeli esithi mama ndifuna uhlala nje ngoba kaloku ndiyayazi uSathane uyangenelela so ndiyabulela kakhulu ke ndibulela bonke abantu abalapha abasixasileyo cause ngohlobo bendithwathwa ngayo mina amanzi eKapa ngene kaninzi endlini kubuzwe mama uPoti kwenzeka ntoni ndithi hayi nestress esantoni mama uPeti hayi uza lento lomtshado kaNokubonga afika umakhelwane wami athi nokhwezi awuvulela ngite pha kutheni kwagcwala amanzi endlini ndithi ke makaya ndiyazi ndihlele esitulweni aphakama umeza wami athathe lamanzi athathe into okubuthwe lamanzi okokoko ndisestress ndicimba pamba mna andiyazi cause ngohlobo bendiphetheke ngalo andizazi ngomso ndibanale ngomsomnye ndibenaleya ngomsomnye ndibenaleya kodwa ndibike apha entombini yami athi mama thandaza mama uzaba right mama suwara uzaba right izawugqitha lento lomtshalo ndiqonda ba ingathi kukho into mani andiyazi into endivalayo kulento lomtshado ingathi ukhona uSathane ozathi akazutshada uNokubonga hle nje ndinto elilayo uyeva ndisithi Thixo khawuncede uphumelelise lo mtshado ngoba lokhu ndiyazazi ukuthi zinitsi izinto kwinto edibene nomtshado cause umtshado kaloku uSathane uyawuvuya akabafuni abantu abahlangeneyo akabafuni abantu abatshatileyo cause umtshado nguwo yona nto ayilwayo into ayifunayo into esehlabathini ngabantu abatyutywala hayi kuyabathanda kuSathane kakhulu kodwa ke ndibe nombulelo kakhulu kuThixo ngondigcinela yena enkosi wavule kulwandle yebo nomfula wasehlele muva babechwele inkazimulo ephakathi kwabo Jehova khona khona umthala wezinsuku nasiphila isimo siyalela
ngasikakhohlwa ukuthi as much as sisemshadweni sisendumisweni kaNkulunkulu kuko konke asikakhohlwa ukuthi sisesendleleni ayikafiki la siyakhona kunala saya khona bathandekayo ke ama items amasele ngokwe program lengiphethe i4 and then isikhathi sami sesihambile ngizocela ke ukuthi uma sisuka la ngibiza ama items ayi2 ngokulandelana sizocela uPastor MV Masilela kuma church rep lapha eGauteng uma esuka uPastor MV kuze uPastor Kwinana in that uma sekuzokusuka uPastor Kwinana azilungiselele uMr N Kuswana siya kuPastor MV Masilela uma kusuka kuMV Masilela uPastor siye kuPastor Kwinana wo bayilo nakhambi elela wo bayilo nakhambi elela sabelela mzalwane Selo ngathi sizaphelela umsebenzi umdlalo uzaphelela umsebenzi ngoba umdlalo uthi isathi sikhambile kodwa uyenqayenqa lapho udla isikhathi umdlalo asiyakuretrencha mfethu angibingelele i-leadership yebandla ngibingelele umndeni kaQushwana ngibingelele nomndeni kaGodi inkosi nibusise nabo bonke abakhona lapha siyanibingelela nginendabanyana eziningi kodwa ke ngihlushwa nami yisikhathi uma silobolela uPhumlani ngangigqoke igqoko ezimbili imncwazi ngibeka kahle imncwazi emibili amandebele bathi ingwane ezimbili amen ngangithwele isigqoko sakaQushwana ngigqoke isigqoko sobufundisi balabo abantwana namhlanje ke ngithanda ukukhuluma ngaleyo ndlela
ngikhulume njengomzali, ngikhulume njengomfundisi. Ngeke ngilande okuningi, kodwa ngithanda nje ukuba nezwi lokubonga ehlangothini lebandla, ifamily yakaQushwana kanye nefamily yakaKoti, ukuhlonipha imfundiso yebandla, ukuthi uma sithi ibandla alikwenzi lokhu, kakhulukazi ezintweni zamasiko, bakwamkele abazali ngezandla zombili. Kulelo hlangothi njengebandla lenkosi uJesu siyabonga amafamily ukuthi nisihloniphe. Ngithanda ukubonga kakhulu, angazi noma usehambile umalume kaMakoti. Malume awuze lapha, awuzapha malume. Hey le ndoda yangiphatha kahle lapha eCape Town. Amen. Hayi ngeke ngikhohlwe. Uma abantu belobolisana bavama ukukhulumisana rough, bahlukane kungasisemnandi. Kodwa ngiyathanda ukumbonga umalume kaMakoti ngendlela asiphatha ngayo. Woza nyane, vela nyane, nawe ndikufaka bodyguard. Wasiphatha kahle umalume nefamily yakhe sinale ndoda kaQushwana. Sangena lapha ekhayeni amsho ngabo 9, kodwa ngendlela izinto zethu zalunga ngayo kwashaya u12 sesiqede yonke into, sikhulume kamnandi kwaphela konke. Ukuze ubone ukuthi indaba zethu zakhamba kahle, emva ukuthi sekuphele konke sesidlile kumnandi, wasithatha umalume wasisolwandle. Amen. Wasithatha wasisemzini wakhe, wasithatha wasisa la kusebenza unkosikazi wakhe khona, wasithatha wasisa airport. Ngambona ukuthi uyasamkela ngenhliziyo yonke. Malume, siyabulela njengebandla, siyabulela njengomndeni kaQushwana. Inkosi kusikelele, sibongile. Ake ngichaze ke lokhu kwebazalwane. Abantu abafundile banamagama abavama ukuwakhuluma. Athi omunye ngifuna iclarity, athi omunye ngifuna explanation, athi omunye ngifuna iclosure. Uyabona lamagama mos, cishe ngathi ayafana kodwa wafani. Kodwa mina ngithanda leli lithi ngifuna iclosure. Noma ngingalazi ke nina nifundile niza ngihlolela lapha ku dictionary. Namhlanje zihlobo zami ezithandekayo, umndeni kaQushwana ucelile ukuthi bafuna ukuthi uMakoti eze ekhaya officially. Amen. Idate okwakuvunyelwenwe ngayo yomshado yaphazamiseka ngendaba ye-COVID-19. Niyangizwa mos? Zange ikhone ukuqhubeka leyo date. Umam Qushwana nomam Koti baba nesicelo ebandleni sokuthi ngoba naku ama date
awavuleki, ugovernment akayivuli idate ukuthi abantu bahlangane. Bacela ukuthi abafundisi bebandla babahlanganise labantwana. Niyangizwa musi? Kungabi umgidi ni, kodwa umfundisi ababusise, abanike iauthority yokuthi bangaba ubaba nomama. Ningilalela? Iningi lethu nami ngimgcine uNokubonga eyintombi, ngigcine uPhumlani eyinsizwa. Ngicala ukubabona namhlanje ukuthi umama lo utata lo. Uma ke ifika leyo ndaba kimi, indaba yokuthi ifamily icela ukuthi bashadiswe, nangumama ukhona, ngathi hayi mama nami ngisayo consulta. Ngiyabonga ukuthi ukhona uPastor Nzimande namhlanje kulento engiyikhulumayo, ngoba zange ke yenzeke la ebandleni indaba yokuthi kungabikho abantu kodwa kube nabantu abawu5 6 bese umuntu uyashadiswa. Kodwa uma beyikhuluma bomama kimi, ngathi mina ngiyambonga uNkulunkulu ngoba lento sikhulumile ezinsizweni, sathi izinto ziyadura. Umshado ulula ukuthi umuntu ahlanganiswe simple ngaphandle kwezindleko eziningi. Uma bomama bayiletha ngaleyo ndlela, ngathi kimi umumbi Corolla ubulala abantu, kodwa umuhle kwelami side uveza into uNkulunkulu bekayibekile kimi ukuthi ngitshele insizwa. Uyayazi uPhumlani lento engiyikhulumayo. Ngenxa yalokho abopastor ke i-executive committee yebandla lika Jesu bayi-approve indaba yokuthi uPastor uKhwinana angabahlanganisa laba bantwana. Wahamba uPhumlani wasuka la eGoli waya eEastern Cape. Uma esohamba ngiyambuza umama uQutshwane ngithi mama ubani ozohamba naye wefamily ayoba nofakazi bokuthi ngempela umntwana ushadile? Wathi kukhona uhlobo sethu eQueenstown uzomhlangabeza abe naye kuleyo nkonzo. Ngempela ke sihlobo zami ezithandekayo, kwaba njalo uPhumlani noNokubonga, uPastor uKhwinana nendlazana labazalwana babekhona, wabahlanganisa baba umama notata kungekho bantu. Amen. Emva kwalokho ngiyamfonela utata uKhwinana. Tata, ifezekile inkonzo. Athi ifezekile. Ngibuyela kuNzimande ngithi uKhwinana uthi ubashadisile abantwana. Ngibuyele kuye uMamQutshwane ngithi mama uthi utata uKhwinana abantwana sebashadile, sekungumama nobaba. Uma ngiqeda ukukhuluma nomama ngibuyele kuPhumlani. Hey, ninkolodi airtime ni. Ngibuyele kumama uQutshwane ngithi mama ngibuyele kuPhumlani. Ngithi Phumlani, ngizwa ukuthi usushadile ndoda. Ungasabi novalo. Unkosikazi wakho loyo noma uhlala eTshotshomeni, lala naye kulelo tshotshoma, sekuwumkakho. Ilento engiyikhulume kuPhumlani. Manje ke lokho ke kwandlula, saripotela ke ibandla nesekhethe ukuthi
uPhumlani akaseyona insizwa kodwa sekungubaba. Namhlanje ke inkonzo nje yokungenisa umakoti kaQutshwane ngamazwi official wokuthi ngempela nezihlobo ebezingekho zazi ukuthi umntwana ushadile. Njengoba bekakhuluma umama, sibonga kakhulu ukuthi bahloniphe imfundiso yebandla likaJesu. Lokho kusenza sibe proud ukuthi nathi sikhone ukukhuluma. Amen. Ngenxa yesikhathi zinengi izinto ezenzakele njengoba kuza lo mshado. Kodwa njengoba ngikhuluma ngale gama elithi iclosure, nginevesi engifuna ukubanika lona uNkulunkulu anibusise. Encwadini yaKaFilipi chapter 3 verse number 13. Olibonga libonga elakho igama. Ake ngifunde lamazwi encwadini kaFilipi chapter 3. Ceda mdlalo sengifundele encwadi ya ngifundela bona. Encwadini kaFilipi 3 iverse number ngiphazamiswa yilabo abakhuluma. Cebile. Nali verse engibashiya nalo. Bazalwane, angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile. Kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa okungasemuva ngizelulela kokungaphambili. Lamazwi ngaqondise kini ke nokubonga noPhumlani. Zibe khona izinto endleleni. Kodwa lithi iBhayibheli ngiyakhohlwa okwenza ke izolo. Kodwa ngibhekelele kokuphambili. Ngicela ukuthi izinto ezikhulumeke izolo zingangeni empilweni yenu. Ukuthi usibanibani utheni nikushiye emuva niqala impilo entsha niye phambili. uNkulunkulu uzonibusisa emshadweni wenu. Amen. Sengizohlala phansi waza makoti omkhulu. Zaloko ngisukumisa namhlanje ngoba uye kumakoti omkhulu walapha kaQutshwane. Uma singcwaba utata uQutshwane, abazalwane bebakhona, uthe yena lo omeduze kwami wathi ucela ukuthi umamazala wakhe lo singamlahli simphathe kahle. Niyayikhumbula le nkulumo? Siyakwenza ntombi yakuthi. Yinye kuphela into ezosixabanisa nomama uma ngayeka le nkolo yethu. Kodwa as long umama esakholwa njengathi sizomphatha njengoba simphethe. Inkosi inibusise. Ngibongile MC. Thank you. Noma kunzima uyasethwala ahambe nathi kujabhisi. Noma kunzima umhlengi wethu
Ooh,